Još samo jedan dan ostao je do FNC spektakla u Zagrebu. Danas je medical check, a vi krenite sa nama da vidite kako to izgleda. U prostoriji iza nas održava se medical check, a Sportissimo ima ekskluzivni pristup. Sada ćete da pođete sa nama da vidite kako to izbliza izgleda.